opposition hai ji di aswan bane ani moi da power pai dri ne adu da question to ge di anything khang jalu ko kain to oi moi aswan ba da phu bu ji lai ba ma khu chwa loi moi da troll to bu ya ni moi da ngang ba ya ni adu government da question to bu di lui ba ngai pha ge ga pun ge ga NSA pan ge ga jail thajan ge ga adu gi executive power lai bani na adu ita ga di citizen gi responsibility ji kai no hai ba lengak ki chukli pai ba sing si da wahang hang badune aduna masidai si da lengak tang hangbam thokba oina hangjabani aduna sidai si da hoi aduga honorable MP ngomcha Bimol koijam gi appreciate to ba ba magi kaino do sai gi aina Indian state ki wari du sai panjagi dana madu amun han gi honorable ko gi MP na baton to da invitation to da kanam lakte khote na haibase magi kaino si sai koi katom chana haibi bada first ever legislature in Southeast Asia South Asia ibra aduga election khoi election da based or khan gi ba miyam gi ba lenga ama legislature mihuching khan gi ba 77 anniversary ne na adugi kauri ne haiba sidai da Congress BJP gi na te ada koi honorable MP na ko magi call je clarion call ni logi ba ya okay sigi si ai gi meeting da ti koi gi legislature sing na beyond politics beyond Congress BJP basi yam china chance amakak leram base Mr. Win lo ya ba okay sai koi gi katom chana ngon akoi sai haibi ba da MP Bimol na madu ko bui authority lebra hai ba yes Congress ya lobra ayaba lobra han base lowda ba miru appreciate to bim tho eba sai gi idg culture na te my bab culture na te id high command culture darkar laiti hai bane I as an elected representative of the people let us talk over a dinner hai bane by dinner ju yaw ai sai ka yeng ja ba adu wari oina koi formal oina wari sana ga resolution gum lo ju ma resolution lo win ju yaw bane ada ai hai ja badi adu tari ngasai Indian state ki policy se sigi historical facts am khoi je legislature le jaram ba Southeast Asia da han ba miyan na khan ba mute le jaram lamni haiba se ikoina numitu da bapung phana toramagadi khasai sigum macha da ne ba sai Indian state na ikoi de yeng pa mit yeng da Manipur si distinct oi ba identity le jaba lamni magi elected government le rambal lamni aduna bulldoze to graga ju hojikti moisi mikap thoe public are now sensible ekoi na bulldoze to we are roi so ekoi ga in Indian state ka Manipur ga lainari ba mari sa re-engage to wam change renegotiate to wam change hai bagi mai kai da purak pa ya bagi ahan ba khong thang ne nai di lojai madu Congress ya ba ya da ba MP authority level ita ba di yam minuscule oi ba minor oi ba topic kari issue ne na lojai ba ina aduna masi ikoi khudimang na welcome to bim thui sinem aduga hoi batang taragani pangi October da pangthoi pesi Congress ki ya ba yaw bra ha ba wang simasu yam chawba masi question ma leiri adu ba thakta mu actually oja Bimol na parliament ki house da parliament to matam da su du mak haibani core issue da naina de ha ba pham sima Chandra Kumar yam to miyam na hai ko mase kana gumba oja Bimol bu nungsi jaba oja Bimol gi fencing na di nupa tho I ma dani ha ba su yawi adu kana gumba miwi khara na di amuk core issue da naina de hairi ba likewise admai to dana khoi ge oja tomchana hojik haibi ba ngasai gi governance am lairaga di opposition gi mathau ja to kimatik yes but darkar ne ba habdi good governance am lehan ba matam da opposition gi mathau ja to kimatik responsibility ja to kimatik chawe aduda hai ba mahangna vote se kadingai mamang da di mahangna hai gi basi dumba IDP sing gi thabak hana tawgani habani IDP sing na thengnari ba awaba ko han bana ahan ba thabak ogani hairaga vote ka khraga hojik na kari tawkhraba ge haba wahang
नेब अखोगी हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना हंग लइसे अदुबु नाकलमरमदा हजिक जो खोगी ओजा तोमजाना थंबिरप वारोलगी मतुंग इना हारिबा मियामना सुदुम हाइनेबा हाबदी मियाम हाइबसी खोगी रूलिंगी हाइबा तारेने कोरी सुदा नैनदे हाइबसी मसु ngसागी आईडीपी की थबक हाना तौनी हारगा खोगी पार्लियामेंट दा आईडीपी की मतंग दा पुथोक्तबसे मसी ओजा कमाइन तौबजानो अदुगा अखोगी जल जीवन की मतंग दा जल जीवन की मिशन की मतंग दा ओजा तोमचा हंदक अखोगी ओजाना पुथोरे को ओजा बिमोलना सिमा लई अदुगा हजिक स्टैंडिंग कमिटी की बियॉन्ड द थबक तौरब्रा हाबा ngसागी वुमेन की चिल्ड्रन की थबक अदुम मयाम दी याव इदुगा रिहेबिलिटेशन की दी ओजा बिमोल की केनो दे याव दे खाबा वांगम सु याव सिगी लईबा मयाम सिगी केनो सी ओजा चंद्र कुमार दम क्लैरिफाई हैगद्रा जांग तंग तंग अहान मक्तदा खुगी नोरा सुंदोरा यंगबिरिबा खुगी व्यूअर्स सिंग खुरुमजरी अदुगा आइगी को पैनलिस्ट और वेरी रेस्पेक्टेड खुगी आइगी ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन की आइगी हानागी प्रेसिडेंट ने अदुगा खुगी इमा सुजाता आई इकाई खुने बुचरी हुजिकी खुगी सिगी खुगी ऑनरेबल एमपी angom koi professor dr angom cha bimol koi jam si sai gi khoi hi ne su pan bi ba ne ba sai gi girl figure gi type iraport reincarnation gi type to urak pa ko miyam na aduga expectations si yam high oye miyam gi expectation sai gi khoi gi yam na confidence si manipur gi political recourse ta khoi na yam down chal urakanda oza bimol gumba oratory skill wangba adegi articulative oiba mioy amakhak na si parliament changa kan tawruk pasida khoi miyam gi oiba adum ano inot am dilai ada khoi gi idp singi si khoi gi basi adum ruling gi kangu haijab ta but hanagi ruling dispensation le biram bjp gi khoi gi kanguna hek palle khoi gi khoi gi katum janju pan bi bedune haide idp singi si pukhati na adum core issue ni pukhati ekta hai ba ko adai basic clarification with due respect I beg to differ ko first parliamentary speech se koi honorable mp bimol gi sidai sida manipur da 60,000 idp mayam si sumaina relief came the language toraga lay non dignified life amada moi hingi dignity yaw da punchi mari lama hingi masidai sida koi mani india gi prime minister narendra modi na tumin laisi yaning de haina madu de ne bang sai bokil oiraga parliament pokhai hei phawri se ana idp gi issue si parliament house da star question oina hangba aduna amani and start question on hangbana mani but on the floor of the house koi honorable mp professor ngomja bimol akoi jamna magi first ever parliamentary speech sa all india phau gai manipur gi issue si beyond party line sagi mana adugi parliamentary speech sida yam phajara ama haibane ba european singna hana colonized to lam sing si historical subject oina naina da ba adu mota anthropological subject oina naina ba maduga chap banana post colonial kano se remnant se post colonial policy koi je colonial kanom da leibagi type ta history oina naina bi da ba aduga anthropological subject oina naina ba haidana mayek cheng na manipur ga india ga leinaba relation se parliament da phungdok pa koi honorable mp ne number 1 aduga ani shubada manipur khaki issue na tabida north east si sidai sida adugi speech to munna tabi horaga di ko mayek cheng na word by word ka tabi di he na mayek cheng bane time zone ji pukhat pane man aigi ngasi gi ngangi speech si ahing da pire matam se but back home tumam gani ado ngai ram su yaw ba yai hai bane ba ada mana time zone je ahum adai dara ama yes time zone se mana si ju pukhale ba north east ki sai gi nongan ba si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯃꯥꯟ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯂꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯛ ꯆꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯡ 1.5 ꯄꯨꯡ 2ꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯟꯇꯥ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯟꯇꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯃꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯁꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯡ 3-3ꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯤꯟꯇꯔꯅꯤꯀꯣ ꯋꯤꯟꯇꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯤꯟꯇꯔꯁꯤ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 5ꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯅ ꯄꯨꯡ 9ꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ 9:30 9:30 ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯨꯡ 2ꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 2ꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 2ꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯋꯥꯔꯁꯨ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯔꯅꯤ 10:30ꯗ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯨꯡ 5ꯗꯩ 10ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯝꯂꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5ꯗ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯔꯀꯤꯡ ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯚꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯄꯨ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯞ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯣ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯀꯩꯗ ꯄꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ MP ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯕꯨ ꯎꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯥꯗꯖꯕꯁꯦ 2002ꯒꯤ ꯁꯤꯖ ꯐꯥꯌꯔ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯪꯁꯨ ꯍꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MPꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯣꯁ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯔꯥꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧ ꯂꯩꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅꯦꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤꯗꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯩꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯩꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MP ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯃ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒ IDPꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ IDPꯗꯨꯗꯤ 60,000 ꯔꯤꯂꯤꯡꯀ꯭ꯋꯤꯁ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯡꯀ꯭ꯋꯤꯁ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯣꯟ ꯗꯤꯒꯅꯤꯐꯥꯏড ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯖꯠ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯤꯡꯉ ꯂꯩꯔꯤꯒ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯥ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯣꯅ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ open his mouth I'll shut my mouth ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯅꯤꯡ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MPꯅ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯈꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ I beg to differ from ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯇꯨꯟ ꯆꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯠꯆꯒꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯆꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯟꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯠꯁꯦ ꯀꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯒꯚꯔꯅꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯐꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯇꯥꯍꯧ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ
habdi as a MP oina board guarding ai dam hang na sigi statement thamu base oja khari haining si are masigi statement ju koi honorable MP na ai masi media ge thudu ujabani ko man hanjan chengdu eba man chengdu ko smai haibani IDP singi returns if I am elected I'll prioritize haibane I priority da honagani haibane hanjal hangani haibane teba priority p yes adu aina haijabadi huzik now koi honorable MP Professor Ngomja Bimol koi samsi mas opposition ne executive function di government to doing yes exactly double engine government to doing ko double engine government to doing IDP hanjalan gera buffer zone na mi chatna highway open to gera adigi security deploy to gera adigi any decision any policy IDP haijanu NRC jo haijanu adigi khoi poppy plantation illegal immigrants whatsoever see whole policies execute to do is opposition nate government the famiba ruling dispensation the famiba executive power paiba execute to godoba singsina to godobani maduri kanano haibada uziki double engine government uzik pudi engine nama ya gidren lo ne me amna ko uziki engine ama to wom ni lady mathak ta phami makoina to ka do thabak ne ba aduga hujiki aini hek ma ge khoi honorable MP gi hek speech ek taja man legislative oversight function hai man hek pan mani tabi ram mani ma hanjan pan mani si se legislative oversight function ai no dictionary meaning ye man hai na maji kai yong opposition ni role di government gi asoi bu thilla ga ta aga miyam mamang da government se accountable uhen ba dunya ba aduga government se accountable uhel aganda government si miyam se ki na chatna ba miyam de accountable ore ko ai khoi se expose to re ko ado ita ai khoi se som da haira ko chen chelam ru ya ro ko ji chum na chatla se ko hai ba opposition ni role je government chum na chatna na ba gi magi tongan ba function ni je adu ne ba sai legislative oversight function hai je to aro sai gi JJM su jal jeevan mission gi sai pan bi bu su ma pan jar ke ba magi aina magi 7 agenda na ma thengna jai ba koi gi honorable MP ke 7 agenda ji da magi accountability fixed to waram khak yawe ba ada mi na di ma sidai da thabak to de hai ba hoji jal jeevan mission gi ma na disha committee gi chairman oira ga puthora isa accountability fixed to nam mara leiba sing asoi bu to bu sing do you are accountable if you do something wrong then you are accountable and you are to be penalized or nangi liability lay adu ulai ne adu function ho rai ne ba aina hoi ngasai gi expression ngasai gi expectation sing ngasai gi second era board are incarnated era board are lamyan ba adu ada gi leader adu ada na tore mangwanda asi responsibility ju ma yam lumam gani lumna puram gani ma thasu saram gani ba ko ka expectations si MP na loina ngam bagi type ta hujik se khoi ge ka tom jan ju hai biri du ne ba khoi ge ma gi parliamentary standing committee ge adu oi ada oi ma kaim tok dri ke du bai no hai adu ga ai nai ja ba de government executive function pai de ba government na torum da ba thaba am kha khoi MP power executive power pai da ba only magi function bu kai no government ya soi bu thin ba aduga central kano da lobby to ba adu khak ngam ba tu te ba aduna masidai sida aina hojik se magi expectations se wang khalak pani na disappointment ju hengalak tam ne haidi miyamna koi honorable MP da mu thambiri be expectation se koi ge iroi da samu gi ma pot thongat pai do ne aduna hoi sai gi koi ge hanagi mamang da leibiram MP sing ga dum compare to biro hanagi mamang da leibiram MP any Congress oijanu BJP ju oijanu any ai haijabasi ko Congress ki to BJP ki to khroba Manipur gi head honorable MP Bimol ko jam zigi mamang da MP mayam ga
mana parliament tu parliament wangang ba ya de khoi di phangde hairam ba do ngasi di ngang ba mikup ta ngangai ne ba ngang ba phangau de na mu parliament ki wang ma da mu mapan na thoga mu media da mu masim namjan gi da na ba na media da thok ta na adegi parliament mamang da law da na khong da na festun pai da liep ta na to ba khoi honorable mp ne ba ai si ma aina ma gi so hayang asoi ba dum ne ram gani ko mi ni ko aduna ai di yamna aina sum ai gi observation du ni hayang hoi chahi ani sida mp gi khoi gi kari tor kari kyan ta de ko mazu politics de yaw raga khoi gi vip culture adigi sai political system zigi the changjan raga yamna mot pa mi mu oi zum yai oi thoi haibe kai me politics da anything everything is possible aga hozi bogi oina de koi honorable mp angum sa Bimol koi jam sina law na khong na ngam mi se ai ta ga thining ma thijau ai gi di kai ta amak pa leite ai di tarui noina tawning ma tawro haibo chap mane okay thank you very much ai Oja Chandra Kumar khoi gi oja tom chana su pan gi ba ko aduga ma sigi statement si su khoi gi former chief minister nong thom Biren na pan bane ngasagi Chidambaram gi matang se magi tweet amada Chidambaram hana gi former home minister haibasi mahangna thambasi Manipur si ahum thokna khaidok lagadi shanti purakani hai dana Chidambaram na magi tweet ta masigi statement sima thami e haba warol sima thamli aduda natana dugi mathakta khoigi miyamna dum hainabada haibidi hoji oja tom chana su dum pan biri any cookie tribe ki matang sima yam chauna chawba issue ma ngasi thoiba Manipur la iba issue si ga su yamna chauna mari leine masi hapchalambana suni hainari adugi mathakta khoigi congress ki matamda su taunaramba si su hojik leiriba ngasi thoiba thoiba ngasi gi scenario siga masi congress na haidi maru hulamdana matam sang na leibaduna ngasi thokleiba thoning thaudok singsi madugumba tawramba mayam tona thokpa ni habisu Chandra Kumar dum hainari ba hoi masi matangsi haidi adum tongan banadi dum clarification di yamna pibadi dumak laikre adumapu Oja Chandra Kumar ki kahini point of view da masi miyamna di dum hainari shu mangaire adumak congress na maru hulamaga BJP na makhong chom lai habji dum hoi adum ngasi thoiba issue si yamna hairiba congress ki matam sina makoina lana tawramba thabak tharam sing sina thokpani habji miyamna su haina dab suna di hainari kari kamain thamini hoi koi ahan bagi koi hanigi home minister ramba P Chidambaram na haibage mage tweet se koi ahan badai uzara mejo mamangi Twitter tweet ke amdari ko madu sagi koi katom jana haibi bada BJP gi di handu waira handu ki miyam ne yadre haibdo madu ga chap man adu ge analogy lojara ga di adu sudum party president Chandra koi gi Sri Chandra na congress ki president hai jare ko mana si lo to this is very inappropriate Manipur si yaroi idea it goes against idea of Manipur and Tonaraga lo to khibam dei ui aduga ano but tweet mu adu thola me harga di I personal level I strongly condemn because it goes against the very idea of Manipur koi na ngasi idea of Manipur na kan ningjari ba ko sidai sida sigi backbone da strike to go chap manai aduna masi ai personal level da P Chidambaram gi karamba adu gi tweet udi uzadri lairamba oragadi madu condemnable across beyond politics beyond community koi straightforward reject of to aduga masagi any cookie tribe or Sioux haibase sai aina ayam ka thamjake ba sai mamang daina Indian state ki policy se who's armed forces special power in 1980 ki chanare September ki who's BJP na continue tawrina ko kaino da adusu in spite of koi 16 years 17 years koi che charmilana chara hen nan to khongjang ji reject tori ne na wa lokti darkha le ti ai ga le ne adagi sidum continue tawri disturb area lo thoi hujik sudum ada masi congress na tawram bani na BJP na lo thokom thoe if Indian state ki policy oidragadi likewise koi any cookie tribe ai ju hujik sungai
Congress na hapa main law je ai kana na hapa mun ko na ai chijaro ko Congress na hapa magari BJP de kai do lagi ba lok thu ka do mutro hate BJP gi MLA kontra ga ni thoi songjalak pa ga yaw kontra tare choram ngani ba ko adu ga LI yaw 55 ne sem government le remis Congress ki manga 55 ki sigi sem government zina hoi ga sai gi kuki gi legislature jing zui support tok tabai ai ado moi lok thok khase but still majority ne ado da cookie tribe lok thu u na toraga central level da lobby to bom change madu toram rai bu ne ado da ga ding asi Congress ki ni BJP ki ni hai ba se tok she ba basi di Indian state ki oi ba Manipur yeng ba mid yeng du ne ba be it Congress government be it BJP led government Indian state ki ke no du ne adi suspension operation Congress no hulam me haire maru se adu di miyam na su yadre je suspension of lok thu haye ba si lok thok ta bidan extend tok sala isine ba kanan tori no extension je BJP tori ne adu aina suspension of operations je aina masida is de yajaning da bam kha hai ke ba haijar ke ba suspension of operation je operation to no nongoi kap na ba ani gi manak ta to go dong ne ba natra ambush to ba adigi counter ambush to ba adigi pha ba pun ba adigi encounter to ba si gi ma ani manak ta to go dong ne ba hoji ki su da chane ri sing ji di nga sai gi cookie gi oi ba mayam ji oi doi ne adu ga ngasi phau ba Indian army da moi na nongoi kap khi de ba nongoi kap su kap ta ba si gi sugi umbrella makha da leba organization sing ziga Indian National Congress na suji chana halame kamai chana halame no masi hangba ya question ne adu amu thanglin pau guite jera rege adu ni hai bisi Burmese ni ara bot lepa me hai je ifong phong na khanga bane ara MP bu era me hai ifong phong na khange madu ifong phong na Burmese ni khangba nupa du na huji khanga kan da hauji amu kari gi damak ta ma foreigners act ta pharaga penalize tawdrino adu mohta makhoi go oina agreement sign tawna raga amu BJP na continue to na kari gi ha betu so it goes beyond party politics it is all about how we are perceived and how we are looked down by the Indian state ha betu ne sidi Congress BJP ki tok se bang tan huji sai aina hajabuduni Indian state ki kano se policy je du makha chathabane ba khoi yo mi yeng mai khoi de leiri khoi ji dispensable khoi langthokra ju ya ba mang ju ya ba le buffer zone nai Myanmar na invader ko China na invader ko da Bengal yorok ta na ba to le ba frontier am gi type to lehen ba je fencing gi type ta masidi khoi na adu ne ba ga sai ge khoi na Parliament da question to go ba Indian state da question to go se masi lisang sin na question to rokte handak si khatani question to bu khar khar hawri Iran si galoi na ga aduna CD akhoi na sigi akhoi da hujik hangado ba wahang si Indian state hangado ne ba it should not be like hoi akhoi no BJP da hangi jina BJP na power pai BJP da hang bai one ba no sai gi ai na CD oda Bimol kitang appreciate tor ngai ngang jai ko ai gi timeline yeng bio ba ai Facebook pai ba ai timeline yeng bio 2016 da na 17 dai ni na koi honorable XCM koi gi nongthum Biren gi regime lai se 2016 17 ni da na 17 gi mamang da na ai na ai Facebook page ta honorable XCM nongthum Biren da question ama wait tor ba I can guarantee I told you ai honor hanagi XCM hoju jiguna Congress ki CLP leader oiba koi honorable okrami bo bi dai question to oiba 2016 gi timeline jing bi yo adu raga di aina haijabati as a common man as a citizen ai koi na question to do is power pai ba mi sing to the name aina makhoi the responsibility am nei ri ngai masujata na habiba khoi honorable MLA Ranjan gi mayum kai attack torino nege honorable Govindas ki kai attack torino legislature sing mayum changdan torino have sentiment gi bari nei chare aduga cabinet haise cabinet ne decide tor kan ne ba govern tor ka doise no gi governance fail oi re na miyam gi pen da bi kholau tu ne hai ba ne ba ina isam sam na adu agari question do doise power gi chukli pai ri ba
lenga ki chukli paiba kangbu ji to gum thoe ba aduna aina haijabadi citizen amu oiragadi power the question to go to ne ba adune ba ga aina BJP the question thung to ram ni na hojik se power pai ni na moina ai congressman ni urakane hey no congress pai ne day one day congress question to bige day one I can guarantee ngasi ai ngasi platform ji raijana mission ne ngasi ki platform ji da with sound mind and with all responsibility I ngasi hajaram ge ba congress hek hayeng laksan over manipur da I will start questioning them BJP to roi bai ai hojik BJP question to ri day because they are in power double engine government hai ne aduna opposition hai ji aswan bane ani moi power pai dri ne aduna question to ge di anything hangjalu ko no kain to roi moi aswan ba phu buji lai ba makhu chu haloi moi da troll to bu yani moi da ngang ba yani adu government da question to bu lui ba ngai pha ge ga pun ge ga NSA pan ge ga jail thajan ge ga adu gi executive power lai bani na adu ita ga di citizen gi responsibility je kai no hai ba lengak ki chukli pai ba sing sida wahang hang ba dune aduna masidai sida lengak tang hangbam thokba oina hangjabani aduna sidai sida hoi aduga honorable MP ngomcha Bimol koijam gi appreciate to ya ba magi kaino do sai gi aina Indian state ki wari du sai panjagi dana madu amuna han gi honorable ko gi MP na baton to da invitation to da kanam lakte khote na haibase magi kaino si sai koi katom chana haibi bada first ever legislature in Southeast Asia South Asia ibra aduga election khoi election the based or khan gi ba miyam gi oiba lenga ama legislature mihu ching khan gi ba 77 anniversary ne na adugi kauri ne haeba sidai da Congress BJP gi na te ada khoi honorable MP na ko magi call je clarion call ni lobi ba ya okay sigi si ai gi meeting da ti khoi gi legislature sing na beyond politics beyond Congress BJP basi yamjina chance amakak leram base miss to win lo ya okay sai khoi gi katom chana ngon akhoi sai haibi bada MP Bimol na madu ko bui authority leibra haeba yes Congress ya lobra aya ba lobra hang base lowda ba mi appreciate to bim tho eba sai gi IDG culture na te my bab culture na te ID high command culture darkar leiti ai bane I as an elected representative of the people let us talk over a dinner hai bane by dinner ju yaw ai sai ka yeng jaba adu wari oina koi formal oina wari chana ga resolution gum lawju ba resolution lawin ju yaw bane ada ai hai jabadi adu tari ngasai Indian state ki policy se sigi historical facts some khoi je legislature le jaramba Southeast Asia da han ba miyam na khan ba mute le jaramba lamni haibasi ikoina numitu da mapung phana toramagadi khasai sigum macha da ne ba Indian state na ikoi de yengak pa mit yeng da Manipur si distinct oi ba identity le jaba lamni magi elected government leram lamni aduna bulldoze to graga su hojikti moisi mikap thue public are now sensible ekoi na bulldoze to we are roi so ekoi ga in Indian state ka Manipur ga lainari ba mari sa re-engage to wam changi renegotiate to wam changi hai bagi mai kai da purak pa ya bagi ahan ba khong thang ne nai di lojai madu Congress ya ba ya da ba MP authority level ita ba ru di yam minuscule oi ba minor oi ba topic kari issue ne na lojai ba ina aduna masi ikoi khudimang na welcome to wibam thui sinem aduga hoi MP gi su aina sidai sida koi honorable MP professor Chandra Kumar koi jamgi sigi magi hojiki magi hotel Imphal sidai 18 October da to gi karam lakte ko ten ha ba ada magi su aina sigi jaga sida maybe mana yamna idealistic oiba society amane na natrana idealistic oiba legislature ngaktani na ideal oiba legislature ngaktani na khalu bagi asoibam di leram ngani bako because he is too much like khoi unrealistic oirak pa man ba makha eju sira phaujai ba aduna
sigumba ngasai unrealistic oiba ama tawgibase tawgragasu ahanba khongthang ni masi ekoi khuding makna legislature singjina mathangda muk kawrakani ma kawrakena ngai challenge tawgum ji yawri mathangda muk kawbira agadi punna chatlaga let us embrace this public discourse ekoi legislature sing discourse tawji ekoi way forward am khak manipur gi oiba way forward am khai ekoi party politics taw dabida congress nata bida bjp nata bida ekoi khanasi haina baton taw pagi sigi khongthang se masi mapung phana embrace tawiraga chatpiu aduga ekoi miyam na hoi madugi discourse to kari tholaki haibase ekoi yengjage aduga hujiki discourse to the Indian state ka Manipur ga lainari ba mari se koi re-engage tawba renegotiate tawbagi ahan ba khongthang ama oina lakpo oirasunu hai fine thamse. Okay, thank you very much. Parliament na targa lokto e hai ba kanda sem do no tamunang dilale ni de ko PR chalai ringenda women sembagi keno to buse ai lalam se ko akoi gi legal knowledge da PR am lai ringeda akoi women semge haidana si pisan base masi man deuji akoi animated suspension si hangdu kum change lamela ga de akoi mase pura dissolve to thoki dei ne ba kamu se closure tam tang pham de yar closure go na ta lana ke no to ko nuai te sikata opinion da di president will see lokthok pero animated suspension lokthok pero or else ekoi BJP degi pull up resign tawni ngasi ma ai ne ai ma hang kan tuna tongan bam ne ba aduwa adu gas to change hai ba adu tawbang adu ki kenor change hai ba adu sang yaw ta bai ne problem se exactly adu mana tawbang badane ba wana hai ba tuna tongan bam ne ba natra akoi ne te suspension se sam da adu ne ba problem di spine yaw da bu tok tribo di sem bagi se bisan ba ya de adu technicality ne ba ai akoi di public tamo na makang dari SM parliament na tro propaganda na home minister amishana hai dudi akoi gi state lai ba all political party BJP or congress or mayam duna lai MLA sing duna sarkar senge na claim to tab da gi dabak thamde ya da suspension sarkar or president uji thamin hai gi wa pham ma da su ngasa gi BJP na hadaki lok sabha gi election du da na tro yes habidi vote listing ma hena kai habro kai no ado hai bana te da moya bot pu bata tar ga ju mamang da phani ba bot yes yes mamang da ni hele have adu ma su ko adan MP gi okay anyway khoi miyam na pam basi tongan tongan ba primaries adu orgadi aina abadi adu jaga ro thamjauge aidi mamang da khoi honorable XCM khoi nungthum Biren na yam kana lawbom lei bane ai kari mai puraga center da chatlo hai no na he haibam lei bane ba adu ni huji hai biro na ai di hanagi photo adu dai hena phangaga le jari ne hairaga adu mai dum pu yai if he is claiming that so proudly that ai di hanagi mamangi vote lak ani ga lising humpu ga humdoi phangone handi humpu mari na phangi ai vote leng da dum phangi aduna ai vote card raga su I am giving you the enough votes hairaga adu gi mai da pu biraga dum chatpi bi yai ba adu raga di mara ga sai mamang da lawbiram ba ai kari mai pu raga chattoi no na lawbiram ba do madugi do self contradicting oi ba duga kitang oxymoron oi ba statement ne nei in terms of game adu bo khoi gi oza tom sana hoji haibiri ba president rule manung da khoi gi